Dobar dan, drage domaćice i domaćini, dobrodošli ovaj put u Bokinu kuhinju. Danas ću vam pokazati jedan fantastičan recept kako da napravite brze uštipke za koje ne morate čekati da testo nadolazi, a ono što je najbitnije, ovi uštipci ne upijaju masnoću. Idemo da budemo i danas vredne. U činiju staviti 2 cijela jaja i kratko izmutiti. Dodati 300 ml jogurta. Koristit ću senčansko glatko brašno tip 400 i u 600 g brašna dodat ću 1 kesicu praška za pecivo i sve to zajedno premiješati, a zatim postepeno dodavati u testo. Preko brašna je potrebno dodati i 1 kafenu kašičicu soli. Testo treba da bude mekano i vrlo malo lepljivo. Ulje mora biti zagrijano i u vruće ulje je potrebno spuštati testo. Čim porumene sa jedne strane, odmah ih okrenite i na drugu stranu. One vrlo brzo budu gotove i ono, kao što rekoh, što je najbitnije, ovi uštipci uopšte ne upijaju masnoću s obzirom da se prže u dubokom ulju. I evo, ja ću vam pokazati, pogledajte kako su iznutra šupljikavi, a s polja hrskavi. Naravno, možete ih sada poslužiti uz slani ili slatki neki prilog, da li je to u pitanju kajmak, sir, ajvar ili pak ste ljubitelj možda više da ih jedete sa džemom ili šećerom u prahu. Izbor je vaš. Nadam se da će vam se ovaj današnji recept dopasti. Vaše utiske svakako očekujem dole u komentarima. Mi se, dragi moji, vidimo u nekom sljedećem videu sa nekim novim receptom. Do tada, ostanite mi zdravi, veseli i nasmijani. Prijetno!